To technické vítězství trvá, to je prdel. Myslíš, že bude zás? Ne, ty to už asi ne. 6:30 ještě večer. Srdcaři. Museli ísť aspoň jedno kolo. Když postoupili přesně, tak museli se složit. Aspoň 5 minimálne. No. Ja vôbec neviem, z ktorej strany ideme. Typo, můžeš vyjít. To je aspoň název, aspoň se nesmí za český název. Dobre, ideme zase tadeto. Cromwelliky tu na dole sa mi postavia. Správa si ti mal, myslím, ďalekohľad. Jediný kúka von, ostatní schovaní. A my ideme za túto moldu. Horus, ty môžeš byť tu hore, ty vidíš ďalej. A ja idem tu tak z boku. A M6 zatiaľ pomalinky tiež za tú moldu. Teď vidím až na Gčku. Dobre, M6 a Filip, ty tam ostaň, tam hore. Tady chceš? No, takto. A nevykukuj, ja to idem spotovať. Tu nie sú, že? Horus, skúsiš sem ísť za ten krík? Tu je taká skála s kríkom. Dobre, M6 pôjde sem, jak som ja. A Cromwelly mi prejdú zase sem pod tuto. Na pozici. Jo. Dobre, takže Cromwelly zase presunúť sa tuto, ale ešte nevychádzať hore. Tam jde někoho. Ty budou zadefovaní zase na těch kopcích. Dobre, Cromwelliky. Choďte tam úplne kúčiare. Koľko máme Cromwellov? 3? Ten mi tam ostal. Já podjedu po ty skály jejich, jo? Počkaj, ja si najprv posuniem tie Cromwelly sem, kebyže majú tu niečo, aby to vystrelali. Áno. Zatiaľ M6 môže sa presunúť ku nám trošku. A Cromwelly, keď budete spolu, tak vyrazte sem. Není to nic zbúrané. Nic nebúraj. Sú nahoře na Dobre, Horus, môžeš sa presunúť. Tuto ale bližšie k nám zatiaľ. Vy sa pozrite, iba tuto potrebujem chalani, aby ste preleteli. Nezastavujte, prelete, pozrite tu a potom tam... Áno, a ostane mi potom tu správa City hore. A zvyšok sa vrátite ku mne. D37 na F-ku. Tam jo, rozměřil jsem. Takže asi... Dobre. On iba šaškuje. Dobre, Cromwelly... M6 cúvaj. Vidím. Môžete tu 150 dávať? M6 cúvni si. Á, dobre. Ale môžete strieľať chalani, kým sa dá. Bude kapovat a... No a 4 máme nasvietené. Dobre, mi na to nasvietili, takže oni sú niekde tu. Tie Cromwelly chalani, okrem správy City, ktorý ostane tu,
zase sa mi vráťte takto späť a my pôjdeme tuto okolo horu sa, tady to prejdeme. Len choďte poza ten val. A správa se ti nezomíraj. Daft Punk, tiež tam, ty cuvni si, nebuď tam. Jo, já jsem o tom tak věděl. Dobre, tieto Cromwelly, čo už sú tu, poďte tu za nami za 64 a tak ďalej. Daft Punk, už tam moc nechoď. Gory, ku mne. Dobrá práca. Někdo mě vede zezadu. Rusko, nezomíraj mi. Rusko se cuní iba. Mám zádech někde tu T-37. Tieto Cromwelly prejdeme tu na... Tu sme zostrelili, myslím. A někde u nás. Zezadu jdou. Dobre, takže sa vracame, chalani, na kep. Každý najkračšou cestou. Tu majú ešte 1, 2 tanky. 50 km. Jedu. Nebyťte sa tam s nimi. Tečná práca. Iba jeden je tu niekde. Jeden, no. A jak Ale taky... ne prostředorně, bylo to jenom cink cink. Dobre, pomôžeme rýchlo späť. Tam, že poslední. Správa si ti, schovaj sa. Ja, ty nemáš kam, čo? Ne, nechod tam zatiaľ, počkaj, kým dojdeme všetci, chalani, a skúste takto ísť, aby sme neboli všetci na jednom Ten mieste. je nastřílený, hele, ten Cromwell. Nevadí, ide aj o to, aby sme to aj v budúcnosti tak urobili. Aby sme neboli všetci na kope, potom im sa ľahšie strieľa, keď sme na kope. Proste tak urobiť dvojnicu a... Schovaný za T-34 za vrakem. Tomu nepomôže, už ideme mi odtiaľto s Rusom. To bude. Byl to originál a do poslední chvíle. A ještě mě někdo trefil z vašich, z nás, jo. Jsem byl já. Dokonce za jízdy musím se pochválit, tyhle, Dobře jsem si nastřílel. Tak, já za chvilku přijdu, jo? Já jdu za Frantou mu tam říct zeď na Vyšenou. Za náma. Jinak akvárko, perfektní, hele, já jich měl 14, tak já někdy pošlu taky fotky. Jo? 14, jo, 14 akvárek a modře podsvícený všechno.